इरमदमदना नुंसा सा दिल्ली संग उची है उन मसी तौबीदब ꯂꯩꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯆꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯜ ꯑꯁꯤꯕꯗ ꯐꯨꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯁꯜ ꯑꯁꯤꯕꯗ ꯑꯄꯨꯝꯕꯗ ꯐꯨꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯐꯨꯔ manam namthiragada 356 adagi 7 schedule of the constitution of India haidiba pot se aikoina chanai chanade amasung madu violate tawi tawdi haiba matamda honorable minister works na pirakibe statement do madu suoba constitution munna yengchan biba wat padawna tawi constitution ki provision to munna pabiragadi haidiba head of the executive se army officer sing chief secretary ne na khanbiragadi madu yamna laibak thiba statement ama oi haijariba aduna madu ki statement do madu withdraw tawibuna fani maramdi aikoi gi parda sing gi izat am committee president na jito pang nimita honorable union home minister Amit Shah ji gi meeting makha da pangthok kiba Manipur gi security review gi meeting da honorable chief minister ko invite tarok tawi matang da constitution gi schedule 3 asi violate tawi haina amakan na sar sawi aikoi na khunga da badi Manipur da security advisor amalai deputed by the government of India to oversee the law and order situation of the state. Adi mathakta unified command ki chairman honorable chief minister na hoide punama thangi masigi chairman su security advisor na hoy phami ro pham adu su politician ye hoidaba executive sing ni pham phamba aduna honorable chief minister yawda ni asina amuk makhata na hairabada Manipur ki praja punama hoy kai bigani haina singba ministry Bharat la iba popular ministry Narendra Modi ki government duna माकी सरकार होइबा बीजेपी की अखोई की स्टेट की चीफ मिनिस्टर दो मदु कौदबा हाइबसे अदुना मयाम हाइनरिबा इन अदर सेंस इन द सेंस इट इज एन insult to parliamentary system of democracy and it is an insult to the people of Manipur as well. Aina chief minister moina aigi SP mayam aigi CID ki kari ki mayam kaujaraga meeting tawbada governor sa yahon de ya ponte tawriba poto union home minister moina magi level da leisure poto Kashmir ki source adagi Manipur ki source Nagaland kai dawri magi tonga magi agency mayam longjaban madai the politician kana yauke aduna adu masa masu da politics obi parani aina aigi SP mayam kauraga meeting tawbada kana yahon de na ngona question tawbi matumta Manipur ki thoi ba thongok sigi dam serious yamna center na serious way na 100 days ki manuk ta yahon na 100 days pangko ko yahon na union home minister na market preparation to gera kone I really appreciate honorable prime minister Modi ji and honorable union home minister Amit Shah ji including Mohan Bhagwat ji concern to gera kana thuna loi gedam ni taru ki bedo mado koi praja na appreciate to gedam ni any political issues discussion solution la ko kana without the consent of the people of Manipur without the consent of the state government kana am ta kembe to gera isme assurance please for na go on anything to but core issues ai na ngasi demand tawraiba mapandagi mitop changak paise akoi bharat sarkar na khangbidrabra akoi gisibu chumnagi khana boina lawra baina loram madu ngara United Nations da bharat ki representative na ngasi bharat ki north east thoiba poche masi mapandagi lakpa influx amadi drugs kangu na thon bani ase am clearly United Nations da thamu bani United Nations da bharat ki voice ni thamina 140 crore ki voice ni thamina aduna madu means sina tapati bharat sarkar na Manipur ki issue se khangi hoi akoi na pambana khudak de lo shiro khudak de tinga lo khudak da yaroi yamna chronic oiba disease ni akoi ki nari bana si mayam si reverse on the Bohanaba, reorganize on the Bohanaba, Equi machine, lady with tribe putting up, recognize tribe putting up, Magi had been a Bohanaba. It will take time. Now I guess supremacy to Yaro. At that Moikarana, Secretary, the Karapamaga police, the Karapamaga dictator, pull up point and Paisan, Than Sondana Sarsa, Manunda, Manipu, Lohenaba, Maduna City, women, Equine Yaro. Adubin Equine, I say, I want to say, I say, no more Kapakini. Election campaign, why anything Mother Hannah, Mother Gobiro, Loikanese. Number one item बता अपने स्वतः अस्तित्व को घुसपैठ करा के षड्यंत्र लगा के डेमोग्राफिक इम्बैलेंस करने की कोशिश किया है ये मोदी सरकार होने नहीं दूंगा को मींस हाँ यू ना कोई पिक कर स्टेज का मपान की जगह आगा कुशल आगा नहीं कुशल आगा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हम लोग तो उसे आई मोदी सरकार ने जावा है नंबर वन नंबर टू जहां से भी जो भी फोर्स हो मणिपुर को कौन देखेगा मणिपुर को कौन तोड़ सकता है मणिपुर से करा पाएंगे उनके लोग सीखे अनिश्चित लोग तो क्रमाइज ना है को सी लेमिनरी जाति मयाम सुसु मोय के सु हक पांगन क्रमाइज तो सीखे हन बगी वानी आई मोन मुक्ति के कोई तो फाउंडरी करी तो बा अदि सॉल्यूशन आई की सोना सिविल सोसाइटी मयाम
intellectual mayam unari koi honorable MLA minister mayam amakana kari no ikoi na tawgo solution kari hai kan moi na talai bi ma jin kari no ikoi na tawgo ya ba kari to yes koi toi na khanari masidai na apun tawgo se please my bench no ai tamu lai la ga no bi to press media da fi se koi se ta bogi mo man ba yam na jet yaw da ba akoi na sum ta ba kai kai to sibhai ge supplier koi bi ni hai akoi na sum ta ba kai kai to sibhai ge supplier koi bi ni hai at kano si akoi chahi hukune la ai khabar tawram badagi na civil society activities yawrak to yawde naga ko ki 92 ki profile semu yawrak ko dire matam dagi imam mayam mai koi thinagi ijat lai bai ma sing wahi mata da thabak da dedicated to karai de mo mani hata kui ai bhajna apun to jari tawrak kanu miyoi ba yam akoi bi mi thamoi pan badina tabu ngam gi level kham ngam gi level na male beyond to mi no ajana thaksi ka any pen de wala to la go si hamna se insel laga sat to bi no na sin ta ya diri bang ge su je koi board community gi mar gi kari gi lai ba sinau sing gi gi mate gi soi bi yom sing koi di si to ka na ani maki wena yom kai sa ka na bi pesa sang to ne aduna ada prasama ya koi no keno pamni santi pamu we ai gi mi tha bu ado live TV sama panai lah kemui kerana Iran sih lepas ya injil ada bu paramilitary forces ada state forces atau kan prevent Iran itu stop tu ya सरकार ने तौड़े इशू को नमक लोई ना मायक लाउर का सकते हैं सरकार ने तौगद बे इशू को नमक लोई ना पे खबर हाथ होगा सकते हैं सरकार ने तौगद पुन टीवी से यूजे लोई ना हाइड होगा तौगे अदु की दमक ने कोई MLA हुम्फू सिना कारा का वासक पकान है कोई ना अरुण मंगा कनी अचेत पर चेत न थंगनी हाइडो पयाबा दबा थबक खंग न चटकनी है कोई ना मिनिस्टर होइबा मतलब वासाइबा MLA होइबा मतलब वासाइदो अदु की दमक ने मोई खरना पामिना तौगदबा पोसो हाइदो तौरिबा पोसो हाइदो येकनबदा लोइना खंगलो है अदुदि अदुगुम सिंदो येकनबगी एजेंट होइरा मोइदबगी मरम सुलेते kana kani येकनबगी एजेंट होइरा कोइला खरना सम हौरगा लोइना हाइदो हनबा तौ मधुगी लांगदुदा थुगदबा एखोइ खतंग नाइ जारगा कैंसर तारगा एखोइसि लोइगदगी ngairaga लेरम बदगुम कम्युनिटी अमनि ngasi एखोइगी ग्रुप सिना एखोइगी टीम सिना पोमेन हे पोमग लेरमे कमा चौनि सही कुन नि पुयाम फैसे मसे खितंग ngannna yanghaudradi kaino ma pomi se kaino ni yanghaudradi mase cancer wolaga de khoi siba tare dorga hallu bane nai hando pagi ana ma su faus adu nai se fajana hando prakane koi afa healthy oiba me bi life ma ngasi gi leiba miyam se ki tungi principal ngasi gi principal se tong koina fit leikana hingam na bodo ngasi gi koi सरकार पाइड बे कोई मयाम के दमक सुं सोई सोई दना लंबी यालम गनी है कोई सैक्रिफाइस और तिरम दम दना नुसा सा दिल्ली संग उची है उन बस मसी तो विदब ने भाई विवाह के इंटरेस्ट तो रिबन अपोजिट पाक से करी नो सेंट्रल में तो जे करी नो हाल मतिंग तो हनी तको की विवाह से मपी मपा ओइ दिसी मतिंग तो हनी है अदम मरसु हे मयाम हाय मीटिंग मनुपुर की इशू के मतंग मीटिंग तो जुम्बु याव मीटिंग तो ताबे आरिबन एजुकेटिव मीटिंग नि दुनि दानि ना अदि प्रजासिंग द मणिपुर प्रजासिंग अपंग छी वानि व्हाट इज एजुकेटिव मीटिंग व्हाट इज पॉलिटिकल मीटिंग प्रजासिंग लोग खंग अदि खुदिस हाई लेवल मीटिंग खंग जे पंसी बसर को जे खंग गेन हे नाम से समय तोरे ना अजना इन तो पत्रा असिगम तंजा से लाम कान दे आई मीटिंग तो हनी असि याव हेनी आई की विभाग ना आई की स्टेट ना आई की प्रजा मरु ने तो ओसो तोक थोक के कादरा मुन नि फॉर्मल चीफ मिनिस्टर एवं ताको में तंग तौगी if it is not in the interest of the state and the people of the state. No, how is it going? Namya, Madu, Tuna, pay heaven. I took a matanjado, I could tell Yadina Sidi, how is it? Kangan, the Sarkar is saying, I'm going to say right there. I'm going to have it. Shall a sea with the food woman. Shall a sea with a pumba, the food woman. Food man and Tila got a phone. Okay, MLA. मणिपुरी हजिबा संखिजे पोथोकना भारत की संविधान सेंटोगा सेपरेट एडमिशन पीगदमने जे याम थोंगना भारत की होम मिनिस्टर दा असि थारे सासोन जे पामदगी ड्रामा या मयाम लेते चीफ मिनिस्टर जाइन तबगी ड्रामा असेंबली कौदा हाइबगी ड्रामा अरगी असम एफएम तानी हाइबगी ड्रामा सिन ड्रामा मयाम लेते भारत तजने अदुना
ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ BJPꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯔꯦ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯗꯥꯔꯦꯅ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ꯭ꯔꯣ ꯈꯨꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯅ ꯉꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯅ ꯉꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯉꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯉꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯕꯨ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨ ꯉꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯥꯛꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯛꯊꯣꯡꯁꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯇꯔꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯪꯖꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯟꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯪꯖꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯂꯣꯏ ꯍꯪꯖꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯪꯖꯔꯤꯑꯕ BJPꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ 50ꯔ 4ꯔ 5ꯔ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯁꯦꯅ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯚꯥꯞꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ BJPꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯁꯥꯁꯣꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ DG ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯕ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ BJPꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯆꯍꯤ 10ꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯒꯅꯇꯟꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯇꯨꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ BJPꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯅꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯅꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯥꯔꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯀꯤ ꯍꯦꯗꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ MLA ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MLA 53 ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯁꯦ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯏज ꯗ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯀꯧꯔꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ BJPꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯀꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯧꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯃꯤ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯍꯟꯈꯤꯗꯕꯗꯣ ꯃꯥꯕꯨ ꯀꯧꯗꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ it may have a lot of reasons ꯃꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯩꯅꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯒꯤ MP ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯠ ꯆꯤꯟꯅ ꯑꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯗꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯥ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗꯤ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5-10ꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯃꯗꯩꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯃꯗꯩꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗꯨꯗ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ
ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯇꯕ, it is unprecedented, ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯤ. It is quite unfortunate. ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠꯕꯔꯁꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯈꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ it is very unfortunate. It is quite unprecedented. ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯏ. ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ DGP ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯑꯥꯗꯩꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ it is very ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ it is an insult parliamentary system of democracy ꯗ popular ministry ꯑꯃꯒꯤ popular ministry ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ popular ministry ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ aduna mayam hainariba in other sense in a sense it is an insult to parliamentary system of democracy and it is an insult to the people of Manipur as well. Praja singda ikai pi bani haina lawe loinana chief secretary security advisor DGP akoi Delhi dagi halaga biriyanda kolon tawe madak ngana badu kari ngana banu khangte aina khangjabada akoi hojik laiba Manipur chief secretary he is after all an IAS officer, he is well educated. DGP security advisor they all are our Indian police service and well educated. In the meantime they have long service and they have exposed themselves in different things and have a lot of experience. Karimukanda kanagumba mantri yamana it is a practice Sasongi parliamentary system of democracy ki Sasongi second role amoina as a parliamentary tradition, as a parliamentary person. Kanagumda I just sometimes yam sangna ai Manipur assembly da mantri oigre aduga opposition oigre yam oigre aina khamjabada karigumukanda governor mantri mu unase hairo magna magi chief minister da takada chief minister duna ai bu governor unage hairi si maramdi kari maram niya kari makanda governor kanawa mantri mu unani ngawa governor duna mantri do lao ai unani yana hai maram tigadi ai kana maram khangda yaw maram khangdabi ai bu governor nu sumaina pami hai ai chalam dai da simi to ta kani man sisi matang nu unani hai ri ai je masi chief minister da takada bani chief minister consent to wada maram di in the parliamentary system of the government, as we know, chief minister is appointed by the governor and other ministers are appointed by the governor on the recommendation of the chief minister. Chief minister na sisi hapoi mantri mayam do madu tora happy mayam. Aduna haiba akogi chakna role se ngasigi chief secretary ngasigi security advisor amsung ngasigi DG na khamam toy khang gane na khale wai they are well experienced. They are well educated. They exposed in different things for many years together in the Indian administration. Bharat ki sasana da yam sang yaw ab kangmun na madu moi khang ne khal. Now I will put the question to chief secretary DGP and this security advisor. Moi ahum high level officer responsible officer se masina Bharat ki home minister na kauba meeting dula Certainly among the why they did not inform the chief minister and consult him. Karigi mas koi chief minister ta andar no. Madu ta andar thokta brai. Security advisor se Siri Biren na government pai ba. Lutta the chief minister do. Man lutta the government do advice on ya. Chief secretary chief Biren na chief minister oi se masiki sasongi. He is the head of the administration na. This is it. Ada Moibu home minister na kawu kanda akoi sumai ta na Bharat ki home minister na akoi kawu meeting amada akoi secretary akoi
Manipuri wa kana basakadori ai koi karigino ite birenda inform tawre tawbudi karigino ba tawon tonta ba basene aduga meeting ko bolo erakanda birenda kolom tawga koi samai khanari hai madudi seng har kanda moina tawni ba marandu option ba yana banda traga miyamna nangni badu justify tawya na bagi tari hai gi mitai wai da ikai thangdogi kan ko le do Manipur da hoje numit tara ni kundi manunda koi opposition gi koi combined opposition group ki moi ni representative satla governor da kolom tawna anagi chief minister da kolom tawda chief minister na so koi arambe gi somdok kani aduna koi yani gai koi matter si settle tawni haidna live development je ai aphabane haina koi longsi ai appreciate taw ai masih apa bane adagi sidaiba hojik laiba manipur gi governor na agai sahi amaga khare helba tha taram degam chathara ab lala gida hojik laiba manipur gi governor na agai bharat basagi losingba sing adagi president of india ai losingba sing unana solution ma porok na bodo ma de appreciate tawi agai hojik laiba governor na akhoi manipur da laiba praja singbu mangno gi hek akhoi masa masu dongna laudana lala si loisan na bagi akhoi honeri ba akhoi magi akhoi honaman akhoi honaba dai magi activity joy efforts tawi si narendra modi gi bari laiba akhoi modi sarkar ge ahum se batam gi namit samni gi manunga yaw program madu program hafna I don't like to give the credit to BJP. I BJP the credit to Pinning. I go Masi Maru Marandi, Mayam Kangre. Pudilla Bada Ganda Party Foundation or National River, Rasio Sam RSS and losing Puran Oriva, Mount Bagabana. Mayam Kangre, Mount Bagabana. I go Bara Sarkada, Yan Akan the Mount the Tau Apple. Marudi Manipur da sahi ama Manipur gi pajana shanti pami madu shanti ngai ri ngoi loi taw tari gi noi yang kana mana taw apil madu gi apil do madu gi response tane madu gi response ta ai koi padi lai ba BJP gi Narendra Modi na lusingba ahum se batam se masina koi Manipur da shanti porong madu gi priority casing nang da hapanga mare da pangkor pani but credit will not go to BJP. Credit will go to Moham Bhagavat, who is the Lising Puren, RSC Lising Puren or River City. Moham Bhagavat credit me, I know.